ponovno v svoji družbi predstavljam in lepo pozdravljam Devi Mohan, ki smo jo že spoznali pred nekaj meseci in si najin intervju lahko ogledate na YouTube kanalu Kompas Usoda. Devi, pozdravljena še enkrat. Pozdravljena, Taja. S posebnim namenom sva se danes še enkrat dobili. Bliža se 13. maj, no še kar nekaj časa je do takrat, ko se že zelo, zelo veselimo, da za naše v bistvu gledalce, tvoje gledalce, tiste ljudi, ki bodo želeli priti na naš velik dogodek v Kulturni dom v Medvodah. Devi, se že pripravljaš na Slovenijo, kljub temu, da si zdaj na čisto drugem koncu sveta? Da, ja sam stalno pripravljena. Kod mene nema, stalno sam u toj energiji, držim procese, programe, ples, meditacije, znaš, i evo sad sam trenutno u Houstonu u Americi. I onda kad se vratim iz Amerike imam ovdje više programa, pa kad se vratim iz Amerike onda je prva na listi Slovenija i Medvode. Poimenovali smo ta celotni dan Duša, seksualnost in radost polnega življenja. Devi, kaj nam pripravljaš v svojem delu? Pa evo, pripravljam jednu diskusiju, govorit ću ja, ali su naravno i naši gledalci u publici će imati priliku da daju svoj komentar. To je po meni jedna od najvažnijih tema današnjice, a to je uzdizanje tog ženskog principa koji nakon tisuće i tisuće godina patrijarhata u kome živimo, u kome je izopačena, perverzovana sveta ženska energija, to treba da se vrati na pravo svoje mesto. Ja? I sad vidimo u današnjem svetu puno ljudi se okreće prirodi, svojoj prirodnosti, ja, i duhovnosti. Duhovnosti u smislu duboke povezanosti, konekcije sa samim sobom, bez obzira na religiju kojoj neko pripada. Znači ovdje se radi o spiritualnosti. Ja. Ali ta duhovnost ne mora biti celibat. Ona ne mora biti, i definitivno duhovnost nije potisnuta seksualna energija koja vodi opet u neku vrstu perverzije ili frustriranosti koja vodi u agresiju. Evo, tako da to je jako, jako važna tema i evo ja kao supruga jednog indijskog duhovnog učitelja govorim iz svog ličnog primjera da niti je njegova zavest se spustila kad su mi bili intimni, niti je moja, nego je naprotiv kada je čovjek u jednoj dubokoj ljubavnom odnosu, taj intimni deo podržava naš duhovni rast. Znaš. I sad to je jedna tema i to je na individualnom nivou. A na kolektivnom nivou malo ćemo pogledati kako to izgleda danas u svetu. Obratit ćemo pažnju na sve te dinamike, na koji način je ta emancipacija žena postala maskulinizacija, gdje smo se mi kao žene negdje izgubile u toj potrebi da imamo sad i karijeru i taj život kod kuće, da budemo dobre i domaćice i da bude sve ono kako treba kao majke domaćice i još i karijera i još sve to zajedno. I gdje tu, na čemu treba poraditi, što treba osvijestiti i gdje mi kao žene jedna drugoj trebamo pomoć da se to sve strihta. I gdje su tu naši muškarci. Dakle, da to bi bila tema i sad pošto sam ja živjela evo i na Balkanu i na Bliskom istoku 10 godina, u Americi, u Italiji, puno putujem, srećem ljude iz svih krajeva sveta, radila sam za Ujedinjene nacije, znači negdje sam, kao da mi je život servirao iskustveno neke uvide koje sam stekla, eto to želim da podijelim onako od srca i da zajedno malo svi uronimo dublje u tu jako, jako važnu temu danas. Jer znamo da i kolektivno i individualno kako se podiže svest, tako se i taj ženski princip mora vratiti na svoje pravo mjesto, jer nam nema duhovnog buđenja bez pravog balansa yin i yang ili shiva shakti ili kako god hoćemo zvati tog muško-ženskog principa. Taj balans se mora ostvariti individualno i kolektivno. Eto, tako da to bi bila moja glavna tema govora i imat ćemo jedan manji proces meditativni koji ću voditi na kraju, koji je isto za cilj ima otvaranje u tu
hrabrost da budemo ranjive, mi kao žene, a i muškarci isto. Tako da muškarci su isto dobrodošli na ovo predavanje, mada je glavna tematika definitivno o ženama i za žene. I to žene svih uzrasta, tako da su i mlade devojke dobre i žene u srednjim godinama, starije, za sve je relevantno. Super, to že vidim, da bo res polno energije, da bomo dvigali zavest, da bomo slišali zanimive informacije, potrebne za ta čas. Devi, ti potuješ po celem svetu, v tem trenutku si v Ameriki, pred mesecem dni si bila v Indiji, prej si bila v Evropi, greš v Pariz, potem prihajaš v Slovenijo in tako naprej. Ženske po celem svetu, predava ženskam po različnih koncih sveta. Želimo slišati enako, smo si v resnici podobne, ne glede na to, kakšna je mentaliteta vzadaj, oziroma bom rekla, ne vem, veroizpoved, status, karkoli. Jeste, to je isto jako zanimljiva tema. Naprimjer, po načinu ponašanja, oblačenja, kulturološki, naravno da postoje razlike. Neke stvari, recimo meni je nakon 10 godina na Bliskom istoku, kad sam došla u Evropu, tako mi je bilo šokantno. Sad je, na primjer, ovako malo sad da spustim i da mi se ovako vide grudi. Ja odmah moram to prekrivati, jer ja sad to ne mogu, nisam se navikla da se prikaže čak i taj mali dio neke seksualnosti, znaš, baš sam bila programirana na način života koji sam imala na Bliskom istoku, gde jednostavno da malo nešto pokažeš, sve oči su na tebi. Znači, ti bukvalno kao da si gola. Tako da postoje velike razlike, dotaći ćemo i tu temu, kad se živi u različitim dijelima sveta, kako okolina utiče na tebe i šta postaje normalno, a šta nije normalno, znaš. To je stvar percepcije, ali u biti, u suštini, je svuda isto. I to bi isto voljela da dotaknem te važne teme kroz istoriju, kroz povijest, pa do sada kako su žene usmjeravane kroz različite kulture i malo ćemo uporediti tako neke stvari iz nekog mog iskustva i spoznaje. Znaš, tako da u biti sada živimo u vreme kad uz pomoć interneta i jeftinih aviokarata i puno putovanja sve više naš svijet postaje jedno globalno selo, što bi se reklo global village, i sve više se ljudi druže i razmenjaju. Tako da negdje ta suština polako biva ista svuda, ali definitivno i dalje postoje velike razlike, s obzirom na ono što sam ja vidjela. Da. Te bodo lahko naše obiskovalke tudi kaj vprašale, potem, ko bo konec predavanja, konec tvojega dela, bodo lahko ti zastavili kakšno vprašanje? Se z tabo pogovorite? Jeste, da. I puno toga sam već dotakla u mojoj knjizi, u mojoj autobiografiji, tako da malo ću se dotaći toga, jer po meni je glavna snaga žene da se otvori u svojoj ranjivosti. Znači, to nas uči i sam porođaj djeteta. Prilikom porođaja, kad osjetimo tu bol porođenih tih trudova i ta cijela muka, treba proći kroz tu bol da bi se otvorili. Ja? I za nas žene ući u tu našu ranjivost i biti hrabre da budemo ranjive, onda tek dobijamo blagoslov ženskog principa. Znači, tako da mi imamo mnogo dublji put nego muškarci. I to treba prepoznat negdje koliko je velika hrabrost da biramo biti ranjivi. I ja sam htjela služiti svojim primjerom, ja sam svojoj autobiografiji, bukvalno sam gola, ja sam sve svoje otvorila tu. I baš želim o tome pričati, koliko onda time mi inspirišemo jedna drugu. Jer je sad baš naprotiv je popularno da budemo botoksovane, vještačke, sve negdje se popularizuje taj drugi dio koji je neprirodan, kao da je to sad neki ideal ljepote, kao da je to neki ideal ženstvenosti, a nije. To je izopačeno. Tako da to su neke stvari kojima ćemo pričati i nadam se da će svako ponijeti za sebe nešto što ga inspiriše. Super. Hvala ti, veselim se 13. maja ob 16. Devi Mohan, mednarodna predavateljica, učiteljica joge, senzualnega plesa, ženske moči, prihaja v Slovenijo, v Kulturni dom Medvode in
prijave so že možne. Hvala ti, Devi, za tvoje Hvala tebi, Tajo. Jako se radujem. Vidimo se uskoro.